Girobwa kwa mlithiria wa Meru TV tukakunitite na mbere boya ira Alhamisi ya tariki 8 mweri wa 5 mwaka ni 2025 kankwa tueni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na MC wa Thirugaiti Igembe South na Turiba Kiraone ne balungite sibitarene ya Kiraone irero watine bwa kuingwa no ntubote yanirwa ni thirikari aranende bakuromba gavana wa Meru mutuma ntwethinge kutonyera na kuonokia sibitari. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba katwambiririe na riboti. Sibitari ya Kiraone ndene ya Thiru Wondi iri ugwatine bwa kuingwa ni kuringana na ura itite na mbere ikithukangaga irite no tungata kinya buriku kana buriku kuma njarene cia Meru County. Aria MC Orutero Josephat Bario arikitie kuriunga na kuona na ukujira ati sibitari je iri ugwatine bwa kuingwa. For one, inkuria kiuria mwatire try na management and bond ina barari ntatu yonde kioro no ntnya tata ndia gavana management ine rari. Two, board members kuna chairman there are no coordination kinya barari ngithira ke akirutana iria ngwena na wa different sectors kana kinya ya own DMCA batira na kanya kau but na hata barendelea sibitari no ntu nemboru pio agwetha sibitari Kiraone kario en dispensary gilili na te kari agwethira sibitari ne kario Kiraone ere kangutu kana nara bwethari na te kari. MCA ujo wa Thirugaiti akiriunga sibitari neje amwe na tongeria na kari na Turiba Kiraone ndene ya Thiru ni barikiti gucionera metho ya obongwa ati kinya maternity ira yari kaije kwambiria nerekanirwe nayo neratuikana ndine maganjo kinya aritibangu bate kwana kuringa ndona twathilongo simiti yongo ne omere au iyo ngore management ri na barari simiti yake ankomongo na ni mbibia kikura genge kukuona ni autembondi public health sibitare to kubogoliwa eto kubwa kulua kabisa no ntuma health yongo ni status sibitare etena nkanya kwa nkoromba be ba access sibitare bona we gari no ndo thai indo erira to bialika no tunendangaba no monthigera nyomba cia sibitari iri kaija cie mwithune kana cie kithakene ira yarekaniriwe ni utongeria bura bwari bwa thirikari ya Meru County na ndi Bario na rombete nikenda thirikari injeru ya mutuma ntwethingia yombe gwikinya ndene sibitari iji na gucionera uteithio bura bomba gutethia na nikenda sibitari iji komba gukira na yumenjane ni ciora mui cia kuingwa. There tomba tukona kinya ke maternity kubua kenda ana beto pomba kwitha bakiona treatment ne sibitari no to thai ko maternity ya no to batu to yakariba Kiraone tutebati kwitha tukira watwitie mawa no to ina barabara cietu ite kuonewa na tomba wite therwa twena mimba sibitari nyumwana na ceiling ni kuthukangie guru mantu yangi ukethira kimbo wira yaregetie kubwethwa ya bwethirwe tia ni luo theri ko twikanya otero rwekuo asi kura batena roye koromba nandu beto bathiru thai tweto chinchia environment tweto chinchia ntureje bura sibitaro ketheka ikakarabo bwega ithi na roje matane tutomi equip na ro na ciorobi bithi sasawa our excellency ningo koromba na gitiyo na timu ere yao inkobore kethi ba wetegerto senje mbondi irikuo wetegeria that means that now nderende tukarende tutare mbondi enge ate nekenu tesa sawa. Murithi wa banki reporter Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe Thirugaiti Kiraone. Ibuya sana Murithi wa banonto ubaribotu na njira inkinyaniru. Tutana mbere na Nteto cietu MC wa municipality Caleb Kibuko na amenerete Rwangirwa Mewas nikira bakuwa bareta na mbere na kuongela memba na bati kuongela matangi ontobotu manende baseroe Kibuko awete beta na mbere na waseroe bakarita mewe ya roe ruraro rumete ome ya municipality kulokena wete kwa seroe kukatuma kana kukareta murimo ya kolera. Ebreto kamedoni mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma.
nawe MCA wa municipality Caleb Mutethia Kibuko na ndinaumirite na kuthumbia bunene kambuni ya Mewas na ithirite gikundania ruji Mutindo Jwa Kangangi na aria akiaria MCA uju akuga bethirite bagikia ruji omea municipality giutate na sheria ciao. Establishment ya 2000 na kuma Mewas establishirwe mwaka wa 2000 in capacity yao itarara yongeri the same capacity iria thithirwe mwaka wa 2000 no yo tutumira mwaka na arua 2025 now no my biggest concern iri no tunadathira rujuru rwathithitwe rwetangi kimwe kya mimbi antongiri imwe after 25 years itubati kuthatha twe account ka twe within kumenya rujuru antu baraba koruni ba kuongereka on daily basis lakini ane makosa jajo thithike Mewas na gintu kiu ikyo gitunogia twi municipality aba kuendelea boko kuongera connections kuongera antu baba ingi batonyagi connections iria na bati kuongera capacity re thithitwe antu ba 22000 daitio iyo antu ba 2025 lakini bonya after those many years beti tena mbere kuongera connections even beyond the borders chapran iria thithitwe municipality ukethiria Mewas yenyunya wa Nkubu wethiria Mewas yenyunya wa Mitungu wethiria Mewas nawe kunyua gaki wethiria Mewas na ndiba kondomi kyanchero the same capacity but now bakambi go to test that one to ba municipality mearu juro utathithiritwe Meru County utathithiritwe constituency ya South Imenti utathithiritwe constituency ya Meru County ya North Imenti rujuro rwathithiritwe municipality location the 4-1 iri kugwata municipality antu betu beteseka na kwija kwithirwo tiruji nuntu Mewas iba kwenda bo kuongera antu baba ingi barunywa at the expense yetu antu ba municipality. Kuruki MCA uju na kuga nuntu bonyagia baruji bonene na ndi atumiri baruji ruru ba municipality ni bethirite bagikara kinya gwa nkurukie kiumia kimwe batirona ruji ni kenda rugeta ntere iwingi cha county iji. Stakeholders ba municipality, the business community municipality, the community baraba gutumira ruji ruru nuntu twina households na antu bara tumira biashara chietu ibon kwariria na arua ibanogi Mewas uraba na ration ya ruji tutumbi kuda tuna ration ya 1 week na ration ya 1 week datu nya gwikara jaka no tukare ambecha chia Mewas at the end of the month nuntu no yutara uranti batara imbi batarao nuntu na ndike ndo kiraki uthithe kana arua kokethiria Mewas ire ndigo twikira ruji nyanchero surely mandu jaja nkuona nithe mwijo ndigaria na ndukeja kwithiria baraba batiko the consumers ba product inya bati kumi enjoy akirikiria MCA uju na kugokeja kwithira ntu bobo butithira bukigaruka akari na biashara bakethira bakiumagara na kugita miuye ruji ruru iria na yegwita ome municipality juju jwa Mutindwa Mewas itina option ikeja kwithira etitikana na mantu ja kuongera capacity ya ruji rum beyond municipality that twe resident ba municipality twetete kuthithia gintu kira gitathithwa kairi na indo ugire kairi antu bona jarugo tukagita ruju rwa Mewas no rugikwa o ya boundaries cietu outside the boundaries of municipality the 4-1 ruju ruruke ya kutha rukuma romentima rukuma romemuni. I am saying this with a lot of authority no ndoni antu mini antu betu tukoma la antu ba municipality na twite tugita pepu na yikwa ndigikwa na u Mitungu tutumbi kurera antu ba Mitungu na ruju rwa Mewas ba Mitungu ibaju keruju rungi na ange antu ba South Imenti ibaju keruju rwao na ange ukwa batina mumbunge wao bete ba karende baranirio bona na bena nduji chiondo ithairia ba mamite nduji na untheguru datu nao sibitari chetu chia kwe kuingwa nya prison yongwa ya kwe kuingwa nuntu tutina roje na roje life na datu tere nchanira nte tweu datu turendi kwira antu betu ba municipality na tubere na bakarengangari data tutu kalis the you and cry ana biashara apo kan support this time tu mare twinde ada anto baba te tuigwa twingi obisi ucha rokono ndo aigo tonogia they are really making us an imbalancement in us. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam.
Iboya Jeff na kariba ntore yankandoni wandia muthambe ni basi umirite kutheta nontu bo wa sestima akariba barua wa sestima ni kuringithiti muturire yo bunene nomno kiri kithomo biashara na ukaria arani ndipo gwete koko kinyamwakene yo angiriile 27 batekiri stima batetekeria siasa weta kuringa kampeni ntereu mwandiki wetu wa Nteto murimi wa Mbogo na wekira kirore. Karibanka ndoniere riwandia muthambi ndeni ya gicigo mbunge kia Maraibe bumiritie na kutheteikira bakuga batire na stima kuma kandoni ya gaiti tugwakanitwe ni Meru Highway na iria lete na stima ni kwambiria sendino ya kandoni kuitia about 500 meters kanstripe kau kute stima kiuga boka bonaga stima igiankana kiria turi bago ende bo batumagira ta amwe na gatandika stima twiriga kujiona ukutene muno tujionaga ya kana matura nau indi onkandoni oyu wegwe ina etena stima noyo yetu na ntubau mtu wa gweta ona ne bainge nkirukia bau ka nyibia no ntu ingi gutebwa kurura ni bakubia ntu kana buru na nini ndigetie na mwisho buru stima igwekero igena rongamirira rugari niji atigarire na miji netigeria miji mingema ndi barutite mbitokere mubunge wago Kareke Mbiuki kubaririkana na kubekira stima tukuria MP Kareke Mbiuki for those years aturega stima kana gatutize kene kana tubutakirau pulling station yetu njinjasia mudambe primary stima twekirwe nontu ana betu batwire kuroma bakiromaga na ntuma tutestima netukuriwa tutwire nkandoni iriko twiba murambi uriko netukuromba ngabano wetu kale kwa Mbiuki gweu miako gwikara yonde na riu no ukwenda kwija tukwangabana tugakwangabana twiba polling station ya murambi na netukururaga na tukwendete muno indi ntikwana tako twendete nkurukia bure tukwende nontu tutestima na nijo tukwenda kenda ana betu baomba kuroma nawe gwatibekira stima ibamuritie atiga kinya ntere nuko baromba kura chagite kia ngavana mwankani wa 2027 tururanaga muno tubonaga na gweto ria bejirite kura na nitukubera raino gutigatuike muntu akeja guturomba kura na akegwe karitha ni minge muno era bateire gwera tururirite inde gwe kiromba ni aturirikana kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maraibe ta murimi wa Mbogo. Iboya sana murimi wa Mbogo. Na ura wa resibu wa Mudhara location Julius Kangote hakiari ari Mudhara na meneretie bunene ura wa mubunge wa Isiolo mbunge kia Tigania East gichunge kabeabeane kirakuwa kaitene kawathani bwawe ni kwari na unkumania bubwinge arauretia kariba Isiolo mbunge kia Tigania East bakangaratana pamuthura kiri ithurano twetete mandiki wetu wa Nteto Handans Muturia wa Thirinja no winasio Kiari ari murere wondia Mudhara gicigo mbunge kia Tigania East Julius Kangote ori chibwatene wa Mudhara na kinya nowe mwathikirira wa ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munya na ithukirite bunene gichunge kabeabea ura Kangote wetete mutongoria ati machiara na imuikumia monyango intobe muinge na mtu atebo buru kwethira gitongoria gicigo mbunge kia Tigania East arambira uni ndegire munge ni mugiori era mporo mundu wa mudhana mugere munge ambira mugiori ni mompegere ndirengwa mwira gwingwa kibata mrede yau mompegere ndirada mwira gwingwa nengirwe ndi ngone na ngare iyo to kabea wanu kabea tu kabea 3 kabea 4 ichigere ngagura kweri ngangarira nende mweshimwa katokwira itokongete mukono twenyume ku rutangwe especially antu wetu ba Mudhara betera kwi muntu otekuibua akamama ukira kiro tampuru kura chia kinya ndo ukanwana ambere antu kanto baliunge kanto ya kura kanto bagedanie lakini kura jonde chiao kura ni jamporo Mudhara kwa ibunge itera kabea mbasari naji ana banta manyani
lakini ndari na interest ya kwa wanu ndara kana kakya ele ino kamenya kakya katina kanethe akatwire wokwa na ndathomithia na kaita kawatanya digiri ikade gorwa thirikari ende nduka beba na katite mbasari indika githoma bio lakini mundu kwantethia ndaida retire twina mwekuru twitumagenelia maka kana kathoma kaitatia kana kau katorendia Kakamega mwezi mwana pikiri Kakamega tureta kwendia kana ndamwira kana gari kithano ari gwentekeria thina lakini onto Murungu ario igathomere nduga tona basari nderwa nkawa basari ngiri 30 indirikana riwa kure gede uringwa kura ngiri 30 na bana laure muchio wokwa nderwa kawa ngiri mbi ndamenya ai kana kauna oi tinagi ngotore ndagwa Murungu nabatethie kana nako kataune roi ende nandikinya ithirikari Meario Kang'ote nithirite kiwato mbaruni constituency manager wa Iciumbu gatiganisti Alfred Murikirang'a twekira muntu wetu wakabeabea itine muntu wetu wakabeabea ire wana bandi school ba sponsor ndi thirikari batibati kwa ambassador na ita ni wendi school miaka itano ti mwana ndi school ona ambassador au lokwe kana kandi school kakurara na mpara na kaukira rukirika ita sukuru katikundete nya chai ko kwina thine wa kana na sukuru na bahati kuria ngiri 15 kabeabea mwata ambassador miaka itano chokire mheshimiwa nkatho no twe unkuma kibindi kia mbere aire na kureta ambassador ndi school echoka kimurito mpuru na ringiro MP na tukia kwa ile ambassador cia mwaka yo mbere especially ira turayanire mwaka yo eli ana baraba apply 99% kona cietu ciomthi kiana na aselele 99% ana betu be mbere kwa ambassador kabeabea ire 2017 atwira ondre mwitonga ndenda kunenkerwa milioni yana CCDF kongela yakwa yana ya ka milioni 500 kenda meotethia mutiania turu munekera kura aitira Nairobi au mbere buru atakinya kuringi number 2 mbeca CCDF milioni yana tutaciona metho mbeca ira wa kongela cio cia muko tutaciona metho barabara cionthe utiwe tongwa mbasare mwana onde school itonwa into bionthe biatiane bionthe biorire Nairobi atakinya ku na thai ibo bakuibaite kuthomethia mwana uriku loi twakachua tukaria antu batiania ibamenye itomire na thai tuthambire metho ya mbaka tubailirite twibonere 18 mtu yana urongo na atwire burabithirire ari thirikarine ukiagua mpurongo anenkero barwa endia wi murongo utwire we ciakure ware mpire inawe ikirie no ntumpuru itu iciana bara andika tobona na metho akithilekile Murikirang'a nithirite akirita miario nekanite kwelwa bamwe bara bakomerera matete ka muyumbe tianisti wina bangi na arabati uciumba bere number 4 itine ke MCA na iba kwenda kwerekia MP mtu akore mwetithia baiskiri ariwa nenkero FSR bwa mnenkera mtu akare mwi baiskiri aitithia FSR atinenkera imutembe umbuka mataire into na wotu ira baiskiri nyumba ni aguremere onenkero ringathi na nukwenda kunenkero mtemba witithakia akwenda kuwa batu antu batiania itwachanukire itomenyere uma na twirende kuringira maendeleo kura tutitite kuringira propaganda 2027 yekinya turenda kuinga matu woumite na orongo boku Nairobi utiraratiania utono ku weretu ikagwo mantu akunanga toiko ng'ombe ikuiwa kithumba wekirwa ngarine wainga mirango na witacio tutakona ringi nanga wite kuia ende we witwira ukathomethiana na milioni 312 na thirikari ria na milioni 40 ino karuta milioni 272 kiripoti ya Meru TV kumatiani betanda msumuturia wadrenja na mukuru umwe kuma ntura ya Ntumburi wa ndini ya kibiri chesi mbunge kya Bori na ati nombi nyuma ya mwankijura jureti ni mulipiko ya eyarathimo ri mwankine kilisola kuithia nyumba yawe buru ya bro tukomendo ni mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni Mwankine yumirite muciyo mukuru wa ntura ya Ntumburi gicigo mbunge kya Bori na kuithia bonka kentu kirari nyumba u agitiwa thiru atina bia kuria kana kinya kimama ntuka umoka mwankiyo kakwirikana ni mulipuko yo eyarathimo rira chanji na mwankiyo sola ndi muturi wa Sami na Sami nyumba yawe ni ragitire mutino jo mwanki igoro na twina kieba gikinene muno no ntumwana uyu atina kiraro mwanka thaici na taka ena inya ya kumba gwicokaniria tuli aturi itukuigwa twina kieba gikingi muno nturene iji na itukugerageria buka itiga ura tutikumba no tuigwije ntura yetu ya Ntumburi intura twithwa twina thina mithemba mwanya taka kinya turaina bia kuria na kinya Sami taka kwikia arakethete inya season ya vira ndironera kwa my brother kiuma toi
na ndire riu ndirere mwana nete onimbie ngwe kuendelea arafu nandi after au twikuma au tuona mwanki iro riu ndiraugire mbu twikuga mwana ekwejethera kwina mwanki iro riu turaugire mbu aturi riu bejo tutethia utikio buru turomberi nyakono kikinyambi ni nditami ogampoka na ni mwathiri ora uraire nyomba goro indi ntiraira nyomba tigaki ni to biraire na ndi moro na kankulomba muntu wonte oro kaigwa ngithetue na ke guntere diwa to bikana kankura ro menjura ro utikondera ko kinyambi bia kuri biraire na ngucho ndira ya utikondera kyo muntu oro kaigwa ngithetue na koro yewe no be utere sami meikaze zambere kama kawaida kaumo kama kina ku ngenda nya kumerithia aturi bakwa na bangi bose baba kambigwa meikanya thimo itomenya ero aturi changi igare thimo irore nyomba je ndo tigare changine gitanja irore nyomba ji na rero mbarokire aturi na corekire ndiwe yamo na thirikari ni ubalikana no tetheria mukuru uyu na nikendo tielate kuraranjana na kuona kinya bia kuria ndo tomba kuromba ni utethio gi community na ki na government bado tethia no na ya itanda na interview bionde pia nyomba bionde ambao na kia kitu na mechumari nomba tutethia no tumwimbirie tone no ni ate ndejire ndiretirwa nyomba ite na turamutethia uria gukombika na ndi uria nkuromba aturi thirikari baria bakaigua batutethie na utethio uria bakomba tutina mbao ni tukugura mabati ya 5 ki family batutethia mbao na mchumari na bingi na ndi tukuria bu antu ba wendi bu bwega bamwigirwe kiao bamucoganirie kairie maisha jombe kuendelea no turia muntu airirwe nyomba na atigwari utigintu enakio acoka kuraja indi tutikitie no ntu wainye mwathani akaigua kiao mwana ucio one kiraro one bia kuria one gikaro gikiega na igwe nkoro eng'anirite na rero mbaretu turi aturi mwathani amucokanirie na amumbanire. Ripotera Meru TV kuma Buri mbita wa Mwende wala Iboni. Ibo ya Mwende tuthirikiri na cia misetho hara timu ya Kenya Rising Stars na timu ya Nigeria baraumire draw na ngoru yeleko yelekere masindano ya AFCON Under 20 yara yetete na mbere Cairo Egypt nende Kenya ni baritikiri masindano ya nyuma ya kuaba muthia bena pointi mwake. To finish on a high for the third match running. Yes, they are. Although this time it isn't Lawrence Akot, it's the captain, Kevin Wangaya. Arietchi, but now a chance to do just that. And in the flash of an eye, Nigeria are level. And it is Kaparobo Arieshi who gets his first goal against Akot. Now over to try and help it. Kenya with their man wriggling free. Akot with a couple of bites, then lays it back. Long range effort. Entertaining. Match day 3. Jefta makes space for the shot. Oh, it wasn't far away. Well, it just sat on. Swung in, it's a really great ball, and it's finished with aplomb. And what a moment for the rising stars. William Mwangi has never scored for the under-20s, but he has now. A bronze medalist 4 years ago. He's now lead. Na uniotwekira katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kaujuri ni itharu mubia murungu mweninya bitawa Tiri Mbabu.